Select Africa TV updates sawubona mbukeli ngiyakwamukela igama lami ngingusinenhlahla. Eskom usememezele ukuthi izoqala uhlelo lokucisha kukagesi ngenhloso yokuthi wongiwe kusukela ngehora leshagalolunye kuze kube umsumluko ngehora lesihlanu ekseni. Lokhu kukhiphe isitatimendeni sabo abasikhiphe izolo. Kanti izibalo zabatholakala negciwane iCovid-19 zikhula kakhulu njengoba sebebalelwa ku-16,366 asebatholakale naleli gciwane eningizimu Afrika yonke. Kanti abomnyango wezempilo bathi abantu abahambe bayogoma ngoba yikho kuphela okungalawula lesi simo esinyuka ngamandla. Kanti izakhamuzi zaseningizimu Afrika zimincile noma zihlalele ovalweni lokuthi kungenzeka zingawathokozeli amaholide kaDisemba njengoba umongameli wezwe umnumzane Cyril Ramaphosa umebuye ohambeni lwakhe lwasemazweni ase-Afrika ngenzeka abuye alivale izwe ngenxa yokukhula kwezibalo zabatholakala negciwane iCovid-19. Izona-ke mbukeli wethu esikuphathele zona usuku namhlanje siyanxusa nawe ukuthi uqhubeke uzinakekele uzivikele ufake imask uphinde futhi ulandele yonke imigomo ye-COVID-19 ukuze uphephe. Sicela futhi ukuthi usivakashele page lethu ku-YouTube Select Africa TV ungene khona ulike usubscribe uphinde futhi ucommente kwi-comment section sizwe umbono wakho. Mina ngingusinenhlahla le iSelect Africa TV.